INP Mizo channel subscribe tele ngai thatu Songate in zain Sipaiin levekule zun ni somni le pariat thole ni ania dama in theu kan be sei Sipaiin lama Sipaiin civil mi te luan tan makui lama Sipaiin PDF le man changbok karen lama chuan Sipaiin ke man lak ma in commando pathum an chan ta heng tele Myanmar ram chanchin langsar zual kan soyanga min lo ngai thak sak le theu don nia chin state chimlam palet wa tam si patanga mar lam luira la yogwa kho che vela zun ni somni le pasari nimin chomadar som pakhat vel khan rakhain nam sipai arakan army tele SSC sipai te anin kap le ni in RFA in report don thua soi anin ka hun chungero arei lem lo na a boina chuana chevel mi te chu an thlapanga an tlan hlom thil hliam chanchin soya omlova kan soi thin an khan AA lam hian chin state chim lam hi an ho don chiang maya nakina chuan ram buaya fel huna rakhain le chin lam hi ramri thuwa an la boy le nge yang ti hi chiang hle ne nimin khan kaleme watangin chin state panin SSC sipai te an thok chuak le nia hriatania konglaka engen an zelang ni khwalzin lo kha a him bermai ome Sipaiin region Indo township min kung khua zun ni somni le pali khan Sipaiin lut le min kung khua hi inza le somruk vel an nia khua an lu chuan Sipaiin te chuan an buddhist pui thiam te ta na kuang an do te po za zo lovin an kuang an vuak bal saka suman latamai ni in an soya an khomi te thil nei an lak sak nual bok tin ral thuam lian an ka awangin chen na in sari achia a Sipaiin te chuan an lak tak lo bung ruwa te po chu an ti chiat sak ta zel ni in an soi boka Sipaiin region Kalimeu township huam chunga tinta village tract lama nimen zun ni somni le pasari tu khan Sipaiin lut le hlom boka July vela civil mi te po hlau le thlabarin an tlan le ta hlom ni in DVB chuan report a don thua soya report petu chuan te hian a soi chimlama tangin Sipaiin lo lut an ti awangin kan tlan ta vek mai engen ti don ti po kan hre chuang lo kan hlawa kan tlan ani ber atia tinta nu pakhat chuan sikul hong turin an local ti mi soya hriat thu a soi chonga an kho a buddhist pui thiam te chen na in nia Sipaiin zani vel an omek nia an soi thu soi bok hlau om po an ni mei khatir lama tinta kholama an kal khan Sipaiin te kha PDF 10 an lo kap to a chutianga boina chu awang chuan manto khua headmaster u chomin 9 telin mi somthum lai mai an lo mana in somthum chuang an lo halral to bokani tinta khua hi in sang ni le zanga vel omna ania mi sing khat vel an chengani Sipaiin region tho min mu township toll gate pakhat chu PDF pol rang zero corella pol te zero power te Germany revolution force tele GTR min mu tenan kapa Sipaiin pakuan thi ni in nimin khan an soya an bei hun antar lang telo tlat maya niminemo nimin pi emo ani rin om Sipaiin region lam hi thulung chiat thak tak tak a om le thina zun ni somni le paruk nimin pi chomadar som vel khan salinchi township let pan tong tlang bul naya om phong ka tha khomi ko san miat su anti chu mi puilamin aruang an charta a Sipaiin tenan man nuin alu an tan saka baka akut king ni an tan sak boka ama baka Sipaiin tenan ka hlumta ruang ni an la mu theilo thu an soi boka chung mi te te chu engtia lo soi sak nge mon ni hlom don ni nimin khan Sipaiin te chu let pan tong tlang vela uma khua than to khua le tit kuin khua te an la cham bang ni an soi bok mong yuala matanga kal chuak Sipaiin motor lian pathum le motor te pakhat chu min mu kho pui le 1p kho inkara zun ni somni le pasari nimin chomadar ko le minute somli le panga khan lambun ania motor patni achia ni in July vela om Eagle Defense Force MMU tenan soi chume nu
dar kwa le minute som nga le pathuma min mu tam sipa bumin chikin khwa le guipin to kho in kara bom paruk mangin mun nia an lo lambun le a malama an bom fu tak lo pahni te po an fu chiang le a sipai lam mi pasarin hliam na tak takan tuar ti an soibok Black Eagle Defense Force min mu te huai hot na in People's Defense Force min mu MMU PDF te min mu Civil Revolution Force CRF min mu anti te min mu Lightning Guerrilla Force ten sipai an lo lambun ani sian ni revolution lamin nimina an soidan chuan zun nisom ni le paruk nimin pia khan bamau lama sian ni PDG anti te le sipai te anin ka pa sipai lam hi an mani sian nampeng sipai ve tho SNA anti tenan pui ni om takania mase PDG lam hi an che tha sipai le an lam tang mi som pasari an thi ni nan soi tin nimin zun ni som ni le pasari po khan bamau tam sipa pe ping chau an khwa tong miao pau khampat road le lungkhin lama te po sian ni PDF te le sipai council ho anin kap le boka chuta po chuan SNA lam chu an chipui te kapin sipai lama an na tang zel boka ni sipai le an lam tang te chuan civil mi te chu puakan phurtir nia soe ni a simo khwa concrete building chen na in thum po ral thuam le na wangin a chia ni nan soi Makui region thilin khopuya zun ni som ni le paruk tlaidar nga vel khan sipai te le police te chu zurui boyin anin nial boya ral thuam lian le silai an chelek tamaya sipai te chuan thilin police kem lam an kap masata a ral thuam lian po an kap hialani chotianga ral thuam lian an ka wangin USDP party mi uang tan win na in a fu ta khera ama le anupui an tam sipa ziak tu na thok mek le an fanute an boral YDF lamin an soidan chuan thilin lama hian sipayan tam to viau maya zani lion tling to hial mai thei an tia chung zinga mi som ni vel chuan PDF uniform ha in khopuya zuruin an wak ta thina chung ho chuan an du in ral thuam len an kap ta mai zel ni in an soya tuna kan soitak po hi chung ho le police te in kar ani PDF te ming ti hliau dan tur an dap ve ni om takani tanin tari region lom lung tam sipa sipain mi pathuman kap hlum zun ni som ni le paruk zandar som pakhat vel khan kadet chi khwa a sipai ten in nga an lu chila nu patuak khat utong win le do win e an ti te chu an kutan nung khir nuwa kotlaya an kap hlum zui nia soyani an mita te an ko nga te an puma te mun le mun an kap ani an kho pakhat chuan chutianga an ka ma chuan in then khata an throi masa ni na soya chutianga an mizon du te an ko mu zo chuan kongpuya an kap hlum ngal tamai ni na soya in nga an lu chila poisa an la nual bok atia hemi te nu pa hi engwanga kap hlum mai ngen ni ti a soi thei mai ri lawani tin go in khomi kum som nga chuang ni to usan win an tia ina po an lut boka in nei tu usan win an ka hlum nuwa poisa le a ina thil hluan hu ang an la ni nan soi the way district demonstration committee lam chuan sipai te hi pandale khwa piuso tri te nan toi om ni nan soi sipai le an lam tang piuso tri lam hian zun ni som paruk atanga ni som ni le paruk nimin pia thleng khan long long town sipa hian civil mi pariat an kap hlum to a hliam tuar mi pahni an om to bok ni nan soya chen na in pakhat halani to bokani tanin tari region palo town sipa nan tong khua sipai te chu zun ni som ni le pasari nimin tuk dar ruk khan palo PDF tele an thian tenan ka pa sipai parukan thi sipai ten ral thuam lian chelek ma se PDF te chu him takinan tol kir le thei ni nan soi Kachin State Michina Township lekung venga om sipai lam tang dalan nia ngai chau se atanga sipai pensioner damdoi lam thiam ngion wei anti chu
zun ni som ni le pasari nimin tuk dar riat le chan ve vel khan high school number som pathum na kota bai ka akal lain ka hlumani hetiang hi akha token ram chunga thleng de urenga nepi do khopui pin mana township pa ale chong khwa a primary school head nan cdm le zirtir tu dang pani po zun ni som ni le panga zan dar som vel khan tu te nemo an lo kap hlum to bok tin paku region pong tre khopuya po dalan niangai mi pani chu zun ni som pakua le ni som ni le panga te khan ka hlum an ni bokani Korean state miawadi chimlama ukaritha kem kan news masalama an lalak hlei theilo thu kan soi kha nimin zun ni som ni le pasari thleng po khan KNDO special commando venom le anthian KNLA nam sipai te chuan an lala hlei theilo cheu maya an beirei ta khop mai nimin chonu lama tang phei chuan sipai council lam chuan jet fighter an roi ta hial ve bok sipai lampo thi le hliam an oma nimin khan special commando member pakhat aboral le bok nimin pia khan pahni an boral to a kem lak ma hovin commando pathum an chan ta ani hi nimin pia zun ni som ni le paruka venom special commando tenan be ni khan sipai lampo thian om nual ni inan soiboka miawadi lama tangin sipai an thlen bel le a chung hau chu cobra pol tenan lo dang ve na sa a ma se sipai lam DKBA uniform ha te chuan na motor paruk chuan an lo pal tlang theita a ukaritha lam an pan theita ne ukaritha ke ma sipai te an chana chauta ka chuan sipai council lam chuan DKBA ne na tanpuina an dila DKBA an ho tu pa society ya kai hruai na in Thailand lam ramri lama tangin ukaritha kem lama sipai an chop bel le theita a chutia Thailand ramri lama tanga sipai lu tele KNDO le an lam tang te chu nimin lam thleng khan anin kap na sa chau ta hle ni Moon state yi township asin kholu le duty civil mi te sum lo khonzia thin tu sipai tele piso tri an vaya mi panga te chu ka hluman ni a silai pathum lak sak an ni boka chumi nuwa nimin chonu lam khan sipai pali an duty le a khochunga sipai wak no no mai boka duty tu ni po hi anuam du lo view don ani ken yu that battalion lama ni ni chungin indo na voi thuma chuak anram chan ngyongle pen district huam chunga hian zun ni som ni le panga le ni som ni le paruk te khan ma norve mek tu SSC sipai tenen voi thum anin machwana sipai som pakuan thi ni in ken yu lam chan chin update chuan an soya zun ni som ni le pangatu dar sari vel khan chauchi township ngabiat in khua le in net kho in kara anin ka pa captain telin senthum pakhat nen sipai som pali an thia in net kholam hoin sipai te chuan ral thuam lian an kap ni in an soibok chumi ni vek tlai dar nga vela mong township nong kung kho chua lama anin kap le a sipai pahni an thi le a sipai te chuan yan miu ong khua chu ral thuam lenin an kap vele thungani ngyongle pin khua hi thokhat lai khan a che vel khua te an lo khoma yan miu ong khua hian an lo khoma ni te chuan zun ni som ni le paruk zing lamdar sari vel khan na yue pin khua le ngyong kung kho in kara anin kap le a sipai pathum an thi le boka zun ni som ni le paruk tlaya tang phei chuan sipai te chuan motor paruk mangin tha an tho bel le a ngabiat in khua om mun an khuar ni in an soi sang ni le som ni le pani le sang ni le som ni le pathum fiscal year chung April ni khata tanga June ni som pasari thlenga Myanmar ram din mun hetiang hian han soi le ta ila thani chuang hun chung hian rampon atanga sumlak luain ram chunga tanga man chua atam zok le a sumdon na an deficit hi US dollar million zale somli chuang ani ti Sipai Council Noya Commerce Department lam chuan an soi rampona an thon chua hlut zong hi US dollar billion thum point pali bial pariat ani lain anlak lu hlut zong hi 3.550 billion ania
lak lu na hi sum man chuana ania wangin hetiang hian thila om ta ni nikum sang ni le som ni le pakhat tun ang huna kha chuan deficit hi US dollar million som nga emo vel chawania kumina hi chuan an deficit hle ani tin heng than hi chunga in sum don ton na hlut zong hrim hi US dollar billion ruk point pakua panga pariat ania nikum ne na khai khinin ram ria in sum don ton na hi million zathum le somli chuangin atlat niama tuipui ko ngatanga atlak niam na hi US dollar billion khat point pathum pakhat angani menong hlana kha chuan sum don na akal tluan thu kha a soi fowa ataka ero chuan a local tluang meulo tinani hi pisu chi chu a chen na ina da hle turin ASEAN chairman chuan angen pisu chi zela an thon to thu kha kan soi to a iwen le khovel sarkar lian throi tu tamzok chu an omanom lo deuh vek maya pisu chi hi anlain at ve nga nganiang sipai council ne na anti dana thatlo thu an soi hloma tun hai khan ASEAN chairman ni me Cambodia sarkar atangin an deputy prime minister le foreign minister tuna ASEAN special envoy to Myanmar atana an ruat mek prak sokhon chuan sipai council ne na lekha thonin pisu chi chu chhuwa le a chen na ina thatak om tir mai turin angen prak sokhon chuan pisu chi chu Myanmar boy na chin fel na tura po mi poimo tak ani thu te soin chutiang takami poimo ania wangin chhuwa turin angen ani tuna an boy na hi le lam sai ta tang chowa chin fel thei chi ani lo zia le sipai council po hian mitin huap in biak na kalpui thoi se adu thua soi bok man ni lama kan soi to ang khan ani hi June thatop hian special envoy ani na angin Myanmar ma zin turani a ma se sipai council chuan tang tele an chung thurel mek te ton tir an rem ti lo thu zomin tun chuan lo soi to a pisu chi hi a mu thei kherin arin om lova azin na hian om zia nei vak poinarin om lovani G7 throi tu te in mu khom German ramani meka Myanmar mi te ngai tu in humanitarian aid le economy tlu chemek hi rilru le ti tak zeta ngai tu sak turin NUG lam chuan an ngen nikum sang ni le som ni le pakhata G7 meeting a khan Myanmar ma thu nei na pong la kan dem thu te sual na nei lo civil mi man an ni thin le zela an khung an dem thu te sipai council tan pui tu Russia le ramthen khata tanga ral thuam tol lu thin dan sak an tum thu te G7 hian an lo rel to ngei maya Mizo zong huap democracy dik takan nei le theina na malak pui le Myanmar mi pui te tan pui te po an lo rel thu to boka chung te ba ka atul dan anga ngai tu azel an tum thu chenin a hon lai kha chuan an ngai tu an sa ve hle ni ma se kum aveya Myanmar mi pui ten hre om na le chung pikna na satakan tot na satnu po hian G7 hian an relang takin ma an la hlei thei talova menong hlanan tan pui na pek na tur ko nga pingtlat ni te enan soi kuala heng zong a hian nikum lama an lo rel to ang ngeyin tun tuma anin mu khom na po G7 hian Myanmar mi pui te hi thei ngil lo ram sen du thu NUG lam hian an soi ani bera G7 hian an tan pui nge ya an be sei thu an soi bokani Rahpuah bom vangin naupang zat chuang an thi to Myanmar ma hian nikum February ni khata tanga kumin June thla thleng hian Rahpuah bom awanga naupang thi ta te hi Mizo le som panga an tling to ni in UNICEF chuan June ni som ni le pali khana soya Rahpuah bom ba ka UXO anti mai thin bom la puak lo nakin lama puak le thut si te awanga thi an ni hlom deuh bera kumin January tanga April in ka ringot khan naupang somli le pasari an thi man le ni in an soibok hetiang Rahpuah bom le bom la puak lo tlai khon no puak le si te awanga thi zinga mun thuma thena mun khat hi chu naupang an ni deuh zela kutwa le chamen an om pha thina ni ti an soibok mani June ni somni le pakua po khan Makoi region kan ko township lama kum sari mi vel naupang panin bom la puak lo an muwa engma hre hek lo an chai pui vel tamai maya a puak le tasia an thi pha ta ni hetiang ani thina wang hian Rahpuah bom an lo kam te sut le vek turin
UNICEF chuan ngen na thu an ti chuak bok tunlai hian general min ong hla ne hi a hnuaya mi ten an phia rumeka general suwin le tuna sipai council spokesperson zomin tun te hi tang dunin min ong hla na pai thla kan tum ni in arukin ti a om le me kani maro chu news ang taka hanchei bol hi ala thei chi rilova sipai lam chanchin aru ka hretu ten an soi chhong zel ani arin om bera taktakani po arin om hle ni taktakani chuan sipai thuni na ponglak kal zel hi angai nom chho viu donani zomin tu na u naw te zinga hian sipai an om veya chu min ong hlana sipai ten an man nia soyani a zomin tun po afin pha deuh tura ngai phot mai teng u zun ni som ni le paruk nimin pia khan ramchung mun rang SAC sipai som parukan thi ni in khitet media chon soya NUG lam chuan som thum chuang thi angin le midang somin hliam tur angin an soi ve thung ole khati zong kha tun tuma Myanmar chanchin langsar zual kanan soi thei chu ni a atop thleng amin lo ngai thak saka wangin ngai khatu zong te in chunga kan lo me